Manazaretha sinkonzweni yesabatha. Amen. Ngisukuma nokukhuleka ehlaleni sasezulwini uNyazi lwezulu. Ngibonga umshumayeli ukukhabela ukuphuma ngoba njengoba sila siphethe umshumayeli umkhabela. Amen. Noma singabashumayeli kodwa la siphethe umshumayeli umkhabela. Amen. Uyangithuma ke uthi ngixoxela amaNazaretha ukuthi ushebe ngahlangana laphi naye kodwa ngikwenze kube kufishane. Amen. Uyangithuma ke uthi ngimxoxele usenzane emsebenzini kaNkulunkulu lona ahlukana nawo nani ehamba eyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu noNkulunkulu wakhe uNyazi lwezulu. Amen. MaNazaretha ngibingelela ihlalo zonke akhosa abefundisi abavangeli abashumayeli ibandla abakhokheli nebandla lonke egama leNkosi uNyazi lwezulu. Amen. Bantwana basezulwini, uma umuntu eguqela useguqe phambi kwesihlalo sasezulwini engathi ngakhulekeka nami ningikhulekise ukuthi abakithi kwaNgcobo bengakhishwa ezulwini nami njengoba ngiguqe lapha ngiguqe phambi kukaShembe. Amen. Ngake ngawubona uShembe mina kini MaNazaretha. uShembe njengoba uNkulunkulu ulande emazweni amazwe ngamazwe njengoba nilapha anizile kumkhabela nize kuShembe. Akungathi mina mase nginika inkonzo bese ngicabanga ukuthi nizinto zokutshelwa noma yini. Nina ninguNkulunkulu. Amen. Ngoba niNkulunkulu. Ngangabona esontweni khona la eGoli ngambona uShembe emphezulu kwecholo noma kwemqhele yamadoda evele njengoba washutha ebhasini kodwa mina ngikhuluma naye owayengigcwalisela uShembe ukuthi njengoba nina ethempelini MaNazaretha nize kuye ngakho fanele mina manginikeza inkonzo ngiguqe ngesaba uShembe njengohlabelo senzithi mesabeni Jehova MaNazaretha. Amen. Bantwana basezulwini mshumayeli uNgcobo lo ey'ntabeni zaseBabanango indaba endeke kodwa ngicela ukuthi qaphu. Mina uShembe ngihlangane naye la eGoli ngihlala emzini Mhlophe hostel ngo-93 kodwa ngeke ngisaqala okuningi ngoba ngike ngakusho ekuseni bengikhona lapha umkhokheli ngimbonile kodwa ngifuna ukuthi bantwana basezulwini ningabuyi ukuhamba kwenu ngale ndlela uNkulunkulu ukukhumbulile MaNazaretha ngoba abantu abaningi abangekho la abaphwanga amehlo niniphiwe wona. La mehlo niphiwe wona asebenzeleni niyinikele kuShembe ngoba uShembe uyakuthanda ukuthi uma ngabe uwumntwana wakhe umlandela uyinikele ngenhliziyo yakho yonke nangamandla akho onke ngoba uthunywa abantu bakini. Hlabelo 76 omunye acuphe ngoba bazothi wayesithethisa nje azanga Jeremiah 6:16 izofunda nje incwadi eyodwa lapho uyalwazi lokusisi usizile inhliziyo yami lunethula ubani enhliziyweni yami mondli
Nazaretha zogawula ngisheshisa ithe ngumshumalo ongcobo entabeni zaseBakanama ithempelini engoqa kulo ikwandlala kayibulala ithempele igama ukuchaza ukuthi lavela kanjani ngoba indaba ende bese ngiphula umthetho ubaba ungitshelile sisengaphandle mningi umsebenzi kumele yenziwe angisheshise umfundisi ngaphansi kwakhe ikhehla umthetho ethandanani amen. Ngiyanibongela abatwana basezweni ngoba nina abantu bala isandla leso ninoNkulunkulu futhi uNkulunkulu ngimhlebele uyanithanda. Angawabona amanazareta athanda uNkulunkulu njengamanazareta asesandla leso futhi amanazareta asesandla leso ayamthanda uNkulunkulu. Ngicela lolo thando elinalo ngoshembe wenu yazilezulu ningaliyeki amanazareta. Angikhuluma asithandanana ngibona nina ngabe sithandanana engene uqashwe injini engekho kwathi maka-apply amagiza kwavele kwacisha konke. Ubaba wahlala phandle kwaze wasebusuku esebenza nathi uManazaretha kodwa isandla nezwe yayenza umehluko lapha ethandanana ingayazi ithandanani yaziwa umshumayeli lo mshumayeli bantwana basezulwini uNkulunkulu enze nimphathe kahle ngoba kunale nkinga engifuna ukuyiveza uManazaretha umshumayeli wezitsha akagcotshwa omunye umuntu ngaphandle kababa umshumayeli wezitsha akagcotshwa ngisho njalo nje useshayisile kuyirufa angeke agcotshwe izwi kababa kuphela elingathi akasuke umuntu othwala izitsha ma evuma ukugcotshwa ngibuke ngithi lo muntu uhlubukile ngoba ubaba uthi umshumayeli othwala izitsha uwazi wonke umsebenzi futhi ubaba uyikhandele lo mshumayeli kodwa ma umshumayeli othwala izitsha evuma ukugcotshwa kusho ukuthi uhlubuka ubaba akube izwi kababa kuphela lithi lo mntwana wami ngiyamsusa ngezathi ethile ngimsama phezulu kodwa angisuke lapho kodwa ngifuna ukuthi malaza ngahlangana noShembe mina ngifuna impilo kaMama njengendoda okuthiwa yayihamba ifuna imbuzi zayo noma izimvu zayo okwakuthiwa yabona isihlahla zivutha nayo yahlangana noNkulunkulu ilahlekelwe eManazaretha. Mina angifuna impilo kaMama umama wathola mina wathola lo mfana angizalayo thema ikhula lelo owesithathu wagula umama ugijima endabeni kwathiwa akabulawe umfowethu eseswini kumama umkhulu ozalo umama nomkhulu ozalo ubaba baphila badaphume umntwana abe khona njengoba ngelapha lo mntwana wazalwa waba khona kodwa umama wayeka ugijima endabeni ngesikhathi emteta umfowethu kodwa ukugula kwangaphela kwasala nje lo mfowethu lo uyagula usekhulile uzela ingane la brownfish into efana naleyo njengoba ngila uyangifonela futhi ngiyembeza ngizongibikela umuzi ngithi mina akazenzeke into njalo abafowethu bami nesibidila angiyi ngoba nesabatha abalinakile abafowethu basengithina abafishumayela bathi babakha kasekho emhlabeni susele nengane zakwenu hambe khona ufike ubabonise ubakhuze uShembe base bekhuluma igama elithi noShembe lokusabafowethu ngoba amaphoyisa akhona emndenini bathi lo Shembe umlandelayo unyazi lezulu yakavuma ukuthi usiflathele mfowethu mase ngithinte ukuthi bakhuluma ngobaba ubaba njengoba nithi uzeGoli mina ngisohambeni eManazaretha kufanele namhlanje ngihlangana nalabantu bamatekisi ngibona ukuthi imoto ezobuyela ebusuku namhlanje ngoba kufanele ngiyobeka impahla ekhaya ngiphuthume ebuhleni ngoba kwaba mayinyuka ngosuku kufanele ngibe lapha nohambeni angincengile ngalokho kumele ngibe lapha kodwa ukuthi izulu lomuntu libili izulu lomndeni izulu kaShembe angeke uye ezulini likaShembe ungadlulanga ezulini lomndeni amen. Angiphoqa manje ngenyuke ngifike ngimthole lo mntwana lana ngiyamazi isimo sakhe mfowethu usuphoqe kangaka wenza izinto eziningi kangaka asiyeke lento yalapha emndeni kodwa ngibonisile ukuthi ayikho soyenza ngenye indlela kodwa ngoba senihlelile yenzani ngendlela yenu ngikhona mina angizokuthinta lutho ngoba mina ngiNazaretha ngobuye ngizokulungisela ngelinye ilanga ngoba manje mina ngisaya esontweni noma ningenza kanjani ngoba mina nona abaNazaretha kodwa ngiqonda ukuthi eManazaretha uNkulunkulu ngambona ngifuna impilo kaMama le babe ngisho umfowethu ubaba useshonile
umama usekhona wade ekhona umshumayeli ngithe ngiyakhuluma enkosini uNyazi Makhala ngimbikela indaba kamama ukuthi uyazi mangicabanga ukuthi mina njengoba ngiphila la angazi noma mangihamba emhlabeni umama ngishiya emhlabeni ngiyokwazi ukubheka phambili ngoba kufanele ngibe sesontweni bese ekhaya ngibuke isimo sikamama nomama nempilo yakhe kodwa engikuthandayo uyamazi ushema uma ngithi esontweni umuntu eseqhamuka nesicebo sakhe ihlabelelo lezi uyihlabelela zonke engasiphethe yini sakhe lokho nje kukodwa kuyangijabulisa maNazaretha ekupheleni kwamandla ami odana mama inde angixhumela kule ukuthi umshumayela ngisho ukuthi senzani sekele ijeni amen nami maNazaretha ngangicabanga ukuthi into yabantu abadala nje obaba yabona nje kuba umshumayeli nezinto zonke lezi ezenziwa abantu abadala ngangicabanga ukuthi lengahlangene nami ilanga ngiseThokozane le kwaMunyoni ngibiza umshumayeli Mazibuko umshumayeli woza la kusho ukuthi maNazaretha nginalo uthando lokuthanda ubaba nanokumlekelela ngiyafika lapha abashumayeli balebele umgido ubaba usezweni lakubo ubaba uthe shi uvele kanzima phakathi kwabantu banikela ngahlangana nembenge ngithi maphezulu sawubamba umsebenzi nomshumayeli Mazibuko sawuqeda bathe mase sewuqedile wasethi Mazibuko umshumayeli uzala ngase ngiyasondela wathi uneminyaka emingaki ngathi ngayisho iminyaka wasethi sokulungile ngathi sokulungile wasicanga ukufaka ejeni ngavela ngamshiya lapho ngahamba maNazaretha ngaya ekhaya kithi ngathi mangilele nganginomkhubukulala eqogwaneni nje wavela wakhulumisa nginazi noma likamkhulu noma likababa mkhulu lathi uzothwala izitsha kodwa ungawuthwali kama unumber 1 ngase ngicabanga ukuthi lento ngiyibalekelele naye singifica la eDokodeni ngifica la ekhaya kithi maNazaretha nangempela kwathi ngalowo nyaka engaqala ngakuthwala ngathi mangifika le ngafika sengifika late ngoba ngifuna ukufika nemoto kwasho ukuthi sengifike late ubaba wayethe abashumayeli bathwala izitsha abafika mhla ka-23 asuva thina emakhaya sigcina mhla ka-22 23 kufanele ngibe sendleleni ngo-24 ekuseni kufanele ngibe phambi kababa uRichard wa-7 days lwana ubaba ufuna kumshumayeli othwala izitsha manje mina ngayifikela ngesami isikhathi laphana ngafika umhlangano sizophuma sithe mayiphuma izitsha maNazaretha sathi masihamba ubaba waseyasilinda safika sathi masihamba masifike ekhana lencane wathi bashumayeli nithwalayo uzani la sasondela wathi ngithekini wathi nisalelani kimi kwakhona bathi izitsha ziyasinda wathi uNdlovu kahleni akushiwo kanjalo khuluma nokuye hayi wasekhuluma lamazwi ubaba yena wathi ngithe mina abashumayeli nithwala izitsha ngifuna nibe nami before u7 days umhlangano uphuma wathi nizofika nomhlangano libela abafazi walibeka kanje libela abafazi maka ushiya uzonishaya lamagama wakhulume kuka mina wathi asikhipha amathendane asiceleni ushoyele kushembe ubaba mkhulu ukuthi ngoba yena usecasukile thina sifika ngesikhathi sethu ningabothi uyaniflathela uma ngabe hamba futhi noma esehambile ungamfeli lo mshumayeli ngomhlangano bayekabuya ngishingane yakhe ngeke aza ingcwabe futhi akabikelwe indaba maye ngale ubamba lo yamsebenzi ngisho kungafa umkakhe uqoba akakwazi ukuya ekhaya phela ukuyibeka nje kanjani nje abashumayeli abadala mabesixoxela bathi kwakwenzeka ukuthi uma ngabe usemsebenzini kaNkulunkulu uqhamuka isidumo ekhaya awungafonelwa ngisho ukufonelwa ngoba awuzukwazi ukuphuma khona incwadi ethi bayekeni abafileyo bangcwabane bodwa ukuthi angiyazi incwadi kabani
Kodwa ngiqonda ukuthi ungasho ukuthi umshumayeli uma ngabe ngekho la kukhona isidumo esiqhamukayo uzokwazi ukuthi umthole. Ngoba usuke phambi kababa. Phambi kababa awuqalazi kwenye indawo uma usulapha. Indaba ende ukuba seyitsheni Manazaretha uthe umshumayeli ujahile. Kodwa Manazaretha ngifuna ukusho ukuthi ngiyabonga kakhulu ukuthi emoyeni wami ngivele ziningi zona ebengazisho. Kodwa ngifuna uhloniphe indaba ukuthi umshumayeli usufikile. Mshumayeli sengifikile. Ngase ngichaze ngihamba kanjani kodwa ngibuyele emuva. Usithi kulungile ke mshumayeli uzosiphathela umsebenzi kodwa ushaya amagama amabili ngoba sinomsebenzi omningi. Ngiyawazi umsebenzi wokuza kababa. Ngicela nje ukuma lapha inkosi ibusise enyingizile abantwana basezulwini ngoba ngabe sengidelela ukuphatha umphathi wami. Amen. Ukhona nomuntu wangakini makhelwane umtshelele ukuthi ushembeyeza. Sesibatshelile nabantu baseGoli ukuthi ushembeyeza. Sozo ngengoma inkosi usuguqa kwebandla. Awuhlabelele uma ivuthuka ihlahla ivuthuka. Amen. Vuthelani icilo